književniku koji je, eto, prikazuje ovdje prvi puta u Obrovcu svoje radove koji su bili prikazivani već diljem cijele naše domovine, počevši od Srbije, Bosne, Slovenije, Hrvatske, pa eto sada, pošto ovaj mediteranski pastor baš pripada ovom kraju, ponovo se nalaze ovdje. Kao književnik Tomislav djeluje već dugi niz godina, objavio je tu čitav spisak knjiga, ove godine bi trebalo, mislim, 20 knjiga već izaći. Izašla je 20 knjiga. Knjige su knjige pjesama, to je proza, jedan roman, zatim dječja poezija, ova najnovija koja je izašla baš nedavno, Pustolovine morskog konjica, ekranizirana je, snimljena je TV serija po njoj, tako da eto vidite da je širok dijapazon književnog rada kojim se Tomislav bavi. Ovo drugo što večeras Tomislav pokazuje, to je njegovi pasteli, njegovi likovni radovi koji predstavljaju njegove unutrašnje pejzaže, tako reći, mogli bi reći da su to njegovi unutrašnji pejzaži. Ako pogledate malo bolje ove pejzaže, vidjet ćete da su to boje koje vrište, jedne jake boje, pod utjecajem sunca, koje se prelamaju duž kamenja, duž ovih mediteranskih biljaka, čempresa, pa eto, na neki način u našem oku se odražavaju na taj žarkiji malo način. Kako svako oko čovječe gleda malo drugačije, svaku nijansu boje, tako eto Tomislava, tako žestoka boja izraz je baš njegovog pogleda. Pa šta još reći kao likovni kritičar, ne usudim se previše zalaziti u detalje, niti bi vas trebalo opterećivati time. Dovoljno da pogledate te slike koje su povezane sa poezijom, zato smo izabrali baš ovaj mediteranski pastel da vidite koliko to ima veze sa haiku poezijom. O haiku poeziji će Tomislav malo više i podrobnije reći, ali ta prožetost poezije i slikarstva baš je naglašena pogotovo u ovim slikama, jer kako mi gledamo prirodu, saživljavamo se sa njom za razliku od istočnjaka koji drugačije promatraju prirodu. Istočnjak gleda prirodu kao dio, čovjek je dio prirode, dok zapadnjak gleda prirodu kao da je podredi sebi. Znači, ovo saživanje čovjeka sa prirodom je upravo prisutno ovdje. Čovjeka ovdje nema, ali on je tu negdje prisutan, on to gleda, ove boje se raskavaju, to je jedna, tako reći, eksplozija. Eto, toliko ne bih više išao u detalje. Vi izvolite pogledati malo tu izložbu, pa ćemo za jedno 5 do 6 minuta se preseliti dole u biblioteku gdje ćemo nastaviti naše druženje sa haiku poezijom. Pored toga s nama je naš dragi gost Boris Pačić-Cavski iz Novalje za Baga, književnik kojemu je također izašla u toj našoj maloj bibliotečici haiku, jedna zbirka nedavno, Čaj i drač, ali o tome ću prepustiti Tomislavu riječ. Evo, hvala, sada bih vas molio da pogledate.